munyemerere mbagezeho bimwe mu byemezo by'urukiko. Uru ni urubanza rudasanzwe, ni urubanza ruri kubera ahangaha i Nyamirambo mu rukiko rw'ibanze rwa gisirikare, aho ubushinjacyaha bwa gisirikare bwatanze ikirego burega abasirikare ndetse n'abasivile bafatanyije cyangwa se bagiye bafatanya gukora ibyaha bigiye bitandukanye. Ni abasivile bamenyerewe, ni abasivile 20, ariko by'umwihariko amazina 4 muri abo basivile navuga ko ari bo bantu bazwi cyane mu itangazamakuru ryo mu Rwanda. Munyemerere mbabwire ko muri abo ngabo harimo uwa mbere yitwa Rugaju Rigani. Uyu Rugaju Rigani ni umunyamakuru wa Radio Rwanda, ngira ngo abantu mwese muramuzi cyane. Undi yitwa Mucyo Anta. Uyu Mucyo Anta cyangwa se Munda y'Isi yamenyekanye ku gitangazamakuru cyitwa Radio and TV 10. Ubu ngubu akaba ari umu agent cyangwa se ari umwe mu bantu bashakira abakinyi amakipe agiye atandukanye. Undi yitwa Richard cyangwa se Richard. Uyu yamenyekanye ku izina ryitwa Umutasi. Uyu Richard nawe yamenyekanye ku gitangazamakuru cyitwa Sik FM. Iki rwose ni gitangazamakuru cya Samu Karenzi. Sik FM nacyo ni gitangazamakuru ntekereza ko abantu bose bamaze kukimenya. Undi yitwa Jangwani cyangwa se Jarike. Uyu Jangwani rero akaba yaramenyerewe nk'umuvugizi w'abafana ba ekipe ya APR Football Club. Aba bose mvuze uko ari 4 ndetse n'abandi basivile 16 ntavuza amazina, bose wabashyira hamwe bakaba 20, hakiyongeraho abasirikare 3 bafite ipeti rya officier, ndetse ukongeraho n'abandi bantu babarizwa mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS, nabo baje muri dosiye. Aba bose bakurikiranweho ibyaha 2. Icyaha cya mbere ni icyaha cyitwa ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe. Iki ni icyaha cya mbere, ubwo harimo abakiriye harimo n'abatanze. Iki ni icyaha cya mbere bakurikiranweho. Icyaha cya kabiri cyitwa ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Ibi ni ibyaha uko ari 2. Aba bantu mvuze bose bakomeje kugenda bakurikiranweho n'urukiko rwa gisirikare, dore ko ni ikirego cyatanzwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare baregera urukiko rwa gisirikare. Itegeko rivuga ko iyo abasivile iyo bakoranye icyaha n'abasirikare bakurikiranwa n'ubutabera bakaburanishwa n'inkiko za gisirikare. Ni ku itegeko rivuga ko mu gihe icyo ari cyo cyose abasivile bakorana ibyaha n'abasirikare, iki gihe inkiko za gisirikare cyangwa se ingoro z'ubutabera za gisirikare nizo zigomba gukurikirana ibi byaha, ndetse n'abo basivile bakaba baregwa mu nkiko za gisirikare. Iyi niyo mpamvu nyamukuru yatumye aba banyamakuru mvuze ndetse n'uyu Jangwani baregwa mu nkiko za gisirikare, kandi mu by'ukuri atari abasirikare, nuko itegeko ari gutyo ribiteganya. Ikindi kintu wamenya nuko umunsi wa none aba bantu bose uko ari 20, abasivile 20 ndetse n'abandi bantu babarizwa muri RDF na RCS bagejejwe imbere y'urukiko rwa gisirikare. Ni urukiko rw'ibanze rwa gisirikare ruherereye ahangaha i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. Abasirikare birumvikana bari bambaye umwambaro w'akazi, ni umwambaro wa gisirikare, impuzangano y'akazi, ndetse n'ababarizwa mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda RCS, nabo bari bambaye impuzangano y'akazi. Ubwo ni umwambaro w'akazi nyine, ariko abasivile 20 bo baje bambaye imyambaro yambikwa imfungwa n'abagororwa ariko ba RDF. Ni umwambaro ugaragara mu ibara ry'icyatsi, ngira ngo abantu benshi basanzwe bazi uwo mwambaro. Abanyamakuru rero bagejejwe imbere y'ubutabera, bagejejwe imbere y'urukiko kugira ngo baburane ku cyaha baregwa, ariko by'umwihariko baburana kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Abantu badasobanukiwe ifunga rifungurwa ni mu gihe iyo hari ibintu biguhama koko ubukatiwe iminsi 30 y'agateganyo ukaba ufunzwe ariko ukiburana icyaha kitaraguhama, ariko yari ibintu byoroheje urukiko rushobora gutegeka ko ukomeza gukurikiranwa n'inkiko ariko
ariko uri hanze ufunguwe widegembya ukora ubuzima busanzwe nk'uko bisanzwe mu buzima bwa buri munsi. Aha rero nicyo kintu cyarebwagaho umunsi wa none, nicyo kintu cyaburanwagaho umunsi wa none, ni mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge cyangwa se rwa gisirikare rubarizwa ahangaha i Nyamirambo. Ababurana rero batangiye basomerwa ibyo baburana, ndetse n'ubushinjacyaha bwa gisirikare butanga inzitizi busaba ko urubanza rwaba mu muhezo. Impamvu basabye ko urubanza rwaba mu muhezo nuko ku rukiko rwa gisirikare habyukiye itangazamakuru, dore ko abakurikiranywe n'abastari habyukiye abantu benshi cyane, n'inkubwira ngo benshi cyane, dore ko imiryango y'aba banyamakuru, imiryango y'aba bantu bose bari baje kumva urubanza, ndetse n'abandi basirikare bagiye batandukanye. Umutekano wari wakajijwe, kamera, amatelefone, amamicrophone byacicikanaga ku rukiko, dore ko abantu benshi cyane bari baje kumva urubanza ruregwamo aba bastari, cyane cyane Rugaju Rigani, Mucyo Anta, Jangwani ndetse na Richard cyangwa se Richard wamenyerewe ku izina ry'Umutasi. Aba bantu bose rero dore ko itangazamakuru ryari rihari, abanyamakuru ba RBA bakomeye ku ikubitiro Rugangura Axel, Ruvuyanga ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakorera ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, haba ibivuga, ibyandika ndetse n'ibikoresha imbuga nkoranyambaga, by'umwihariko urubuga rwa YouTube. Bari baje ari benshi, baje kumva urubanza ruregwamo aba bantu bagiye batandukanye, ariko ubushinjacyaha buhita busaba ko urubanza rwaba mu muhezo, bashingiye ko ibingibi ngari amabanga ya gisirikare ngadakwiriye kuba yajya mu basivile. Ariko abahagarariye abasivile, ndavuga abavoka, nabo bavuga ko bidakwiriye ko urubanza rwaba mu muhezo, cyane ngo ko amafaranga bari kuregwa cyangwa se bari gushinjwa ko yanyerejwe ari umutungo rusange w'abaturage bagize u Rwanda, bityo rero ko urubanza rutagomba kubera mu muhezo, ahubwo ko urubanza rugomba gukomeza rukabera mu ruhame. Ibyo ngibyo ni ibyavugwaga n'abari ku ruhande rw'abasivile, ariko urukiko rwafashe icyemezo rutegeka ko urubanza rubera mu muhezo. Abantu bose batari mu rubanza bategekwa guhita basohorwa, ndetse abandi bahita bataha, abandi bategereza hanze kugira ngo baze kumva uko urubanza ruri burangire, cyangwa se baze kumva impumeko nyuma y'urubanza. Amakuru ahari rero, amakuru dukura mu butasi, nuko ababurana bisobanuye ku bizaha bashinjwa, haba Rugaju Rigani, Mucyo Anta, Jangwani na Richard uzwi ku izina ry'Umutasi. Cyane cyane abangaba nibo turi kugarukaho mu itangazamakuru, kuko ni bagenzi bacu dukorana mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Abangaba rero basobanuriwe ibyaha bashinjwa, nabo bagira icyo babivugaho, ndetse kugeza kuri uyu munota hategerejwe icyemezo ntakuka cy'urukiko. Ese nukwibaza, ese urukiko rurategeka ko aba bose baba bafunguwe barekuwe? Ibi ngibi bije nyuma gatoya yuko by'umwihariko ku ruhande rwa ekipe ya APR bahise bashyiraho umuvugizi w'abafana yitwa super manager. Abantu benshi bari kuvuga ngo uyu super manager ngo ni uw'agateganyo, ndetse na chairman wa ekipe ya APR nawe yanyomoje ko uyu super manager ngaje gusimbura Jangwani, ahubwo avuga ko ari uw'agateganyo. Ariko by'umwihariko ko bashyizeho super manager nk'uw'agateganyo ni ikimenyetso kigaragaza neza nta gushidikanya ko iyi dosiye yaba Jangwani na Rugaju Rigani ni dosiye iremereye cyane, ni dosiye ikomeye cyane, dore ko ni dosiye ivugwamo kunyereza cyangwa se gukoresha nabi amafaranga ya leta arenga miliyoni 500, dore ko abenshi baravuga ngo ni miliyari, ariko urumva ko na amafaranga menshi cyane iyi dosiye ikurikiranye. Bityo rero abantu benshi bakaba bavuga ko byanga byakunda aba basivile ndetse n'aba basirikare bose bagomba kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe urubanza rukomeje gusuzumwa, kugira ngo barebe ko
bahamwa n'icyaha cyangwa se n'ibyaha bakomeje kugenda bakurikiranwaho. Nshuti bakunzi ba Ibyegeranyo Empire, natwe turane kugira ngo tuzajye tubageza amakuru yizewe kandi tuyabagerezeho ku gihe. Icyo tugusaba ni kimwe, kora subscribe, ukore ku nzogera kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro byiza byizewe kandi tuzajya tukugezaho uko bukeye n'uko bwije. Ndagushimiye cyane.